tuka nomkhaba umuntu oluphondo udla 4 full chicken. Uthi vele ufuna ukuyibusisa vele usuzofa yangithi yabo. So ke manje ke ngijabule kabi uDogi Durban well done. Ayiwathi umsebenzi omuhle. Ukhiphe gemini futhi uyabona uDogi Durban ungenwe idlozi likaMampintsha. Ngiyabonga shembe ngiyabonga ngizwe kuthiwa usesibhedlela abanye abantu sebebhalo RIP in advance ngenxa yokuthi ustressekile laphana nothizo zothi usehlulekile na usezama wazahluleka. Good ngibonile licomputer lapha awudansa phela nawe uzoyibhukhela mina ngicanga manje ngibuye ngihluleka mina ukusiba iqiniso awuyadansa khona kodwa awufiki kulokho yami okwaphi liparallel lisamba ikheli Jackson kodwa ukuthi ninuka indlala ke lona eqothukile ngisho umhlane okwaphi lokho yami ne-XKL yakhona uNkulunkulu wami yabona ukhona uDogi kuzokufaka impela le yanto lana ikubona kunje yana uDogi unesiphiwo sokuphusha izinto umfaka impela uMichael Jackson uza kampela ke Michael Jackson inkinga isafala athi umkholoba man hayi umkholoba hayi kubi idlala seningi kakhulu leya kula mashetha acobethelayo.